sakit di Nabi hai aki sang bungong kembe ban bungong laye hana sote kamalang ban Nabi neken di ulunnya kena wafat lehnyan kasukrut nyawang malaikat ban bandum sahabat dum kata sare nuro imada langit ngen bumu rasa nuro dum asau donya Rasulullah ngetinggai donya Tamang Fatimah Rasul lucum ni badada Bunda Aisyah jumpa antara Sayyidina Hasan ngan Husain sampuh jaroni bamuka sahabat keluarga hancur hati terasa Rasulullah netinggai dunia sakit di Nabi hai aki sang bungong kembe ban bungong laye hana sote kamalang ban Nabi neken di ulunnya kena wafat lehnyan kasukret nyawang